kum ke jingpen klan shushu ya ka party NPP ka basinshar bat lam khmat ru ya ka sarkar jila ka states president jong ka National People's Party Women Front ka Congress Mary Kharburi minta ka sni klalaj ban pins kem sindon ya ka body bathamai jong ka NPWF Ribhoi district ha ka jinyalang blalong minta ka sni hayeng dorbar hanongpo ha kani ka sni ka jingpen scam mi kinong yalam bathamai bat bapura jong ka NPWF la sakhiru diki he nong yalam ka NPP nadu uba sustenance sotun MLA ka jirang ka kong rona khimdej MDC ka nongpo ka badairu ka state working president kong en nongplu vice president ka national NPWF uba samnin malnyang secretary in charge ka Ribhoi ba Clement Maulong president ka NPP Ribhoi ba pendap lang wa lang presiden ke NPYF Ribhoi kinoyalam ka nongpo blong nadu uba Rinal Kharkamni bat kiwe ki he NPP na ka jila bat Ribhoi district kinoyalam ba hakmat jong ke NPWF Ribhoi district bala binshet ya ka kam ban pinskam sindon minta kasni ki kinthop ya ka kong 1 month timai marbanyang kum ka president IT Dora wa lang working president Santi Jirwa, Vice President, Mardilet Kharnayor, Vice President, Lucilia Makri, General Secretary, Veronica Santi Warjri, Spokesperson, Magdalene S. Maulong, Advisor, Lambat Kiwe ki dukhat, bat kinong yalam. Ka Congress Mary Kharburi, kum ka kongsan bat kanong yalam, ke NPWF, ha ka jila, habakren ha ka te kasngi, kalaong bakar party NPP, kadai ka party ka baklan bat ka balam khmat ru ya ka sarkar jila hinrei kum kinong trei jong ka party kim jukhain sting ban pin khre ya ka thma man ka san snem bat khamtam ban shakrish ki pajba bakindon ka jingkit khli na ka binta ka jingmen toy ki pajba habaro kilyang lingba ka party NPP ban tam te shu ka tam prumha shu ya ka party NPP ka po Ribhoi district ngin nom na persno ya ka ta jingken mo ka jingken shi ka jong ki pat Borno di babon di balam tempe ni lihat baik ala ke jong thong ban ki dam ta ko wei ka sien ban ta long ban kenjewi ka Ribhoi district ka jogi ban kenjewi ko wei ko wei ka constituency ban ya state ni ka jogi baro ko wei ke tunde shikun na ni baro tunde shi ajar ko wat se wei ne ban nak ban jar ke ni ki wei bai wei ban sai sien ai ko ya baro ni kana ya dan ban tanang yo man la chi be na maru ko kam se kin sa ai da ki wei ma ki sibut kiti di dalam tanya ke bantuan yang ada program kebetulan jadi longmi bila yang terakhir bila isyam komiti di paper nak kata tahu dengan program kalau sukses dan aku bertanya itu di kerja berdiri video aja sudah itu dia episode dalam bodoh dan kau ilayo usok ilayo ini menjadi kecil bergerak kepada ide yang saya siapa kubesi bon kubesi president jangka NPWF tahun benar Julai sampai dia slogan orang ipi hangi ba ontang kepada jilong presiden kejonga kabar cukup lebih untuk hamai label ketik di jilong kejong perkat kejonga ba dan kam dan pintunan ni kakam hamal lagi district nomor kesatu balada di district ki kimthan ki block levels road kinongkhan tengah semua orang yang pihami kejiwan kejongi mentakasi habis pada induction ceremony kaba untuk pulang mimpi kinong kita jong ke district Ribhoi berapa nak jong ke NPWF kalau shibenta kaba naik mesti mimpi batung juru kalau shibenta kaba kuno kaba pensang yang kita kejongi kum beraturan leba Swasta shopping mana MLA MDC dan orang jom najira. Kadang je shisha ba hoi minta ke parti ke jomi kadang ke sarkar ke parti ke jomi ke sinsha ya ke jelai berapa dan mereka ni hapai ba syagadi ke bansawan jom wa hajara popra banding dan sakai ke por but nasno badai lima jom pi ki nongkit kam ki balak syak penku burung hakari kasni kaba pindan ka kamensia kaba pintre syubrahan
Dapat ki konsensi ki jompi ki prepare tam kebapenai dia kata kejin tray lam tengka pun sipara bertam kumbala grande shakma di bendan shadin kong kejin smore kadi bendan kejin smore chinna nama hakano kekinhon hakano ketin lada kamdan kejin smore chinna lada kamdan kata ka pingo nanongai pinuna banboy shakatong kabapi lese pi kmi ban kinjo shakatong all hangi hari boy lain nostang kanong po kabangimdan yang beli dajong tinrei kanong shisha kaba bani gajik sarong naman ta kari boy district namar ba pidan hado sawul ki MLA ban arul ki MDC mo tengah sobanong pihang ni ba long kita kiba way ko pinasyon ki kita kam pide balong committed pide balong sincere pide balong kata ka sense happy ko ba pindon kata ka jikitli ka ba kong sane kani ka jikitli namar mendadenya ba pindon ka ba o nga ngalong tani executive member o nga ngalong tanita ngamyo ay kata ka post ka bahalon ringanong ay bi kata ka post day kam na don kame kung mga araw yun din as mo na shim nga bat kung ka president ro nga munday banong mga shim na gigigi haladiyan bat banong ba lese kung ka president nga syusya atang haladiyan ray gidon kam katiwaw tipiyo pinibadal may kata ka mensin kabadya tray lang ringkat na matapor kam siya asyo mentang uwara dyan apusan ulalong shiteng jong news nem kapor ka ba extend na marupintray lese kakawar po pra ninong po isyusyono ngan siyong ipi nging ibalagan niya gani ka experience kamtam mo kabalikot election ngin juntray banong shisnem syuha ka election hindi na lang ipi syuha ka election kaday kang kataka finishing touch kabagyong hindi na day kapor kaya ipi kapinsang nado mentang na marabakain bet kaday tangas nem wajukain niya gani kabashisnem kabaluhan ka election chisnem mga ipi kaday tang ka finishing touch dengan kapatran ipi baat ka kinokit ka jong ka district report nado i president hado ki executive members barokan pindang kita kore ka mensir pin reach out to ki blocks ki jong ki paper bakumno kabapin pindalon ni ki kam ki jong pi hoy wat ka pidi kilong kami ndai amde kabapi kinong lensi kilong kami kimdan kata kabor kata kamayan kaban syakriyo pa namar bahangi armo ni don ki MDC kethe mon komrona bat mga kunjur ikongma ibaladon ka experience kaba kanu ni syakri ya onsri consultancy o snipo i papri kongma dan khamiat pun irem andre ide imeyo ibala syakri bah ya ka konsultasi ka jongi te ladani kita ni lokme ngila banlong kita ki syakri palba am ka manong bale se bachu syakri palba kang kakto kane ande ni hajar ni hak bani bertelu ni ka kam ka jongi bakundo ka penginai ka jing syakri ka baphatam ande pa lada pa nimdon kita ki leaders ki ban syai lamini ki banai ka kti ka dia kti ka man napata jongi minum lah, lesi benong dan polis benong. Kan new body lah benong, ke body ban cemai, kinong kitkam kibaran cemai, lalu president, juga district, apa yayo kiting scam, lai state president, ibarai kumi chief guest, hakari kapor, ikong Grace Haburi, iba don ya ka thong, bat ya kiting sang kiting anggur kejungi, kumno ban kentiu. Ya ka NBWF ngajiyo bani kren bani man kapor bani ju amil sim ikinong ke bani ju kren ban ya don bentalang kuno bani ma ban amil sim nan ta ki bangmi bagi mi syakma bani don benta bat ka NBWF bani kit ya ba ngan ka benta ke judon kam jauh ka party ke jugi te kinong kit kam lalu president juga district Isketri nanta ki wait kinongkit kam ngagin bok kin weng yepi baro iwe piwe ngilong ki padon bok kam apa midon bat ka party ka baklan
idon makapati kabadon dia kejingi ijnai idon dia nongiram ubaran dia kejingi ijnai idon ini kibadon bokam bandon makeni kapati Honorable Chief Minister ubade hane jo kopor kum national president jo kapati kejingi ngatrai baro pila ju notice bha ya Honorable Chief Minister jungi bade national president jong ka National People's Party ude nongiram ubadon ya ka jingit klik ka jingstat ubadon ya ka mensiam jaga jingsorit bat ude nongiram ubasngap ya baro kibawan banut banam nag bentar ke jingdon kam ka sarkar ka balampat ka National People's Party hak jela ka jungi kalala parora sibun ba ki kampun roi Pinsagi lengba resource person hakaba ki khon samla ki entrepreneurs ki long kumi ki groups ki bapher ki society ki bapher ki registered club ki registered companies ki bapher yo shi bon ki jingatoy na ka jingi jingai ka jong nong yang jongi tegi so don bok ki so men nakalen juga kum nongkit nongba ya kapati ngagen tu ibi baro ibai ilongkini ibashim mekani ka lingkor bankit panba nakita ke jidon kam juga kapati